Jean-Marie Viana yashize ibihumbi ijana na makumyabiri nazamuke. Okay, uwa gatatu Jean-Marie Viana ni uwa gatatu yitwa Kaisien niwe mukiza Kaisien ari niwe mukiza Kaisien yashyizeho ibihumbi ijana na 250 zamuka. Iyo utinze birapfa n'uguhita wihuta. Uwa gatatu ni Kayitare Thierry yashyizeho ibihumbi ijana nazamuka. Kayitare Thierry yashyizeho ibihumbi ijana ihute. Aha, undi nawe yitwa Bagaragaza Tadeo yashyizeho ibihumbi ijana. Tadeo ari Tadeo nawe naze yashyizeho ibihumbi ijana. Tino mukanya gato bagiye kureba ikirori cy'amafaranga rero. Ikirori cy'ukuntu abantu bayoragura amafaranga ahangaha. Babandi babiri bari Kaisien ari hehe? Minister hari JMV ari Kaisien ni Kaisien ya mujye ku murongo neza. Aha nabone arimo ndabizi ngo. Okay, abandi mu tayari katubanza ba umwe babiri batatu bane batanu ni beshi ngero no igenda ari abana umanuke bro ngero mu mutanga ngero ufashe ninde uri bufashe kwandika abana umanuke hasi. Alright, okay, yunguyo washizeho menshi mumukomere mu mashimeni menshi cyane musaza ubona ubusanzwe ukora kimwe. Ngiye ndikorera ku giti cyanjye. Ucuruza iki muri make? Uri umumotari, uri umukanishi? Aha, mafiyeri y'akazi ukora, uzajya mafiyeri y'akazi ukora sibyo? Muri iki gihugu ukora iki? Ntabwo bikora wowe. Ntabwo ari ngombwa kubivuga. Amafaranga yakurahe? Ngiye ndikorera ku giti cyanjye. Birangije aho utangiraga umuntu yahariye. Okay, sasa witwande washize angahe? 200. Wowe baragize kasi washize angahe? 250. Aha, yungu amashwesha ku Mavubi. Abafana b'Amavubi kuri tapi ruje ko ari ahantu bavuga umupira. Umusaza arambwiye ati fusha mane. Wowe Hakizimana Jean-Marie washize angahe? 200. Okay, 210. Reka duhere ku bambere ngwino bazojemo. Ngwino nacyo baraza kuba bandika mufashe kwandika naza gusenya. Arajyamo hano. Jamu bazi musobanure ukuntu bigenda rero yigezemo hariya uhagarara hagati y'icyuma hagati nta kunama ngo uyore n'uguhagarara urahagarara amafaranga gusanga uri ucakira ahantu hose ucakira. Hanyuma ni igihe kingana gute Tino? Uri kubera ubundi utanga amasekonda 10 ariko kubera washize amafaranga menshi mwongera angahe amasekonda angahe? Atanu. Nakuvuga ngo akore amasekonda 15. Oya abandi bakora amasekonda 10 kuko n'abandi bagomba gutombora sibyo? Igihugu hose batomboye ku masekonda 10 hose twagiye. Inyamirambo ko muri VIP amasekonda 10 nakuvuga ngo numva ngo bisano ututangira sibyo? None ndakubita turekera aho sibyo? Apana kuna hanyuma abafana muri ndashaka kureba umusaza amafaranga ariko Tino ninde muterankunga mukuru Tour du Rwanda? Koje bank baramizi munoza amafaranga yakuzana nde uwe muhanzi Bruce Melody gitangaza rari mukanya gato nyuma y'abangaba. Alright, time keeper nabwo n'ushaka murengera isamu tavuga ngo turengera isamu kubari namuhore. Alright, time keeper are you ready? Abantu bafasha gupompa nyuma muri tayari, abantu bafasha gupompa pompa uraza kumbwira ningu bitano itutangira sibyo? Twaza gupompa amasekonda 15. bawitonze pompa amafaranga zamuke aratota kabisa genda yore mani yakaje. Injira mu cyuma abafana buriye reka turebe nakunama wagarare inoti wizikandagira umusaza kandagira 5 naze kwiva niba ho bahita gukubita kagapfa bahita bifata iramunyereza irabamigisha cyane. Abasaza nawe itegure abasekonda none tugiye kuri time keeper birane mbere mani yeri mbere twitegura
Gwino bara none tusiye kuya amasekonda 10. Agara neza aho ngaho. Twaje. Agara neza. Uregere neza. Bakwita foto kurakaza. Okay. Alright. Amasekonda 10 noneho. Itonde. Uretse kuyayora uretse turakubwira. Ni ngo bita icyo komeza. Waze mupope. Pompa tokaje kora. Alright. Haya mazamu. Amasekonda 10. Amasekonda angahe abiri nibyo kashara. Amafaranga y'amazamu. Niko Banki na banki ya mbere mu Rwanda. Sekonda 10. Engineer Zayibade. You ready? You ready? Maze upope. Amasekonda 10.